U 2015. drugčije su padali blagdani i noćenja su različita. Svibanj je bio 30% bolji u odnosu na isti mjesec 2014. Privatni je sektor ove godine podigao kvalitetu smještajnih objekata. Otvaraju se ili su obnovljeni hoteli, kampovi i turistička naselja. Otvoren je drugi tematski istarski vodeni park, obogaćena ponuda malih obiteljskih hotela. Očekivanja su stoga s pravom veća. Kada uzmemo kumulativno razdoblje od početka godine do kraja 5. mjeseca, onda je Istra ukupno bila bolja 18% u noćenjima. Što se tiče prvih 15 dana u 6. mjesecu, oni su očekivano 7% loši, međutim u kumulativu još uvijek imamo 8% plusa u odnosu na isti period lani, to je od početka godine do 15.6. Pred istarskim je turističkim djelatnicima tjedan u kojem će se blagdani spajati. Lipanj će ipak prema najavama biti lošiji no lani. Upravo radi te različite vremenske dinamike, međutim očekujemo da će i last minute i posebne ponude koje su najavljene, da će na kraju uspjeti upotpuniti 6. mjesec i da ćemo za prvih 6 mjeseci ipak biti u pozitivnom rezultatu. Ove su godine na razini turističke zajednice Istarske županije sklopljena 2 strateška partnerstva. Odnose se na BMW i Cube, što aludira na lifestyle i biciklističku destinaciju. Pokrenut je i veliki multimedijalni projekt viralnog karaktera Share Istria. U predsezoni želimo dovesti najznačajnije influencere, ljude na socijalnim mrežama od utjecaja. Za njih je pripremljen poseban, tailor-made program gdje im pokazujemo ono najbolje od Istre što imamo, a oni su dužni minimalno 2 puta dnevno odaslati multimedijalne poruke. Samo u jednom tjednu imamo otprilike oko 150.000 prijatelja koji dobivaju minimalno 2 puta dnevno te poruke. Gosti bi u turističkoj zajednici trebali prepoznati dinamiku i kvalitetu radova, što bi se reflektiralo na rezultate na kraju godine. Svibanj je, podsjetimo, iskočio s brojkama zbog manifestacija poput Vinistre, Dana otvorenih vrata vinskih podruma, Red Bull Air Race-a, odbojke na pijesku u Poreču i Salsa festivala. Za sezonu koja je pred nama optimističnija je turistička i vremenska prognoza, zaključuje Ivošević.